Emadoda aseSwatini sekajubile ukuthi kulomthetho lomusha wedivorce umfati loluphuya lobekashade indvodza lenjingile uma sekadivorca loyo mfati loyo utawuvele abophe ubuphuya bakhe agwaza indlela ahambe sengeke asaba entitled ku 50% webumcebo walendvodza utawuvele ahambe nebuphuya bakhe ashiye indvodza nebunjinga bayo ngumthetho ke lesesitawunyathela ngawo ke manje singemadvodza sijubule sesithethwe ke leso now ngoba emadoda sekabonile ukuthi bafati basebenzisa umshado njenge shortcut yekunjinga bavele bashade emadoda 2 minutes emva kwaloko soyadivorce yena so entitled ku 50% wengcebo yendvodza kungako nje etinkantolo kugcwele emaphepha ema-divorce ema-application ema-divorce njengoba sibona nemaphephandzaba asibikela ukuthi imishado leminyenti 3 months seyifile uyabona ukuthi inhloso bekungasiko vele kuthathana kwakho umuti lapho kodwa kwakuyi-shortcut yebunjinga athi ke madoda sekashaya ngendunu phasi ukuthi umfati loshadwe aluphuya nakadivorce indvodza utawuvela ahambe nebuphuya bakhe ngeke asathola bunjinga bendvodza utawokuthwala lobo buphuya bakhe ahambe nabo. Inkosi busisi.